Hello friends, teenager job notification ka ONGC ni bisingtui job lajaknai o job khormani derongkha 27 tarik 4 March 2022 tini no khormani o job ka all India state no lajaknai fighting kesung tabok nailainai chini Tripura state ro bosukta pustong tei to friends o mongkha chini Tripura ni bagai ira work center jak tongo Agartala no work center era jak tongo trade ekni sini 16 ta serial number jak amongkha trade ni mong teira vacancies naladi norok bosaka tong te total ongkha ira 178 tongo chini Tripura rokni bagai to friends fighting ke jang tabana lenai as criteria jak tongo ro 18 ni sini 24 bosor jora reja ira HC ST ron bagai 5 years relaxation rejakja te OBC ron bagai 3 years relaxation rejaknai to obni holo sang nalene je o job narana thangke chene education qualification amongkha education qualification ira ekni sini 27 ta trade jak tango o trade ro tama qualification sanjak tei noro porainai di tei maximum ira ITI ni sanjak tango friends ta of qualification ro match khlai tei o job na apply khlai di tei rojak tango duration ongkha 12 month ni bagai mention khlaija tei ro stipend ni bagai rojak tango fighting ke sang stipend nailai stipend ni criteria nailai ira rojak tango category of apprentice rojak tango qualification rojak tango ta stipend amount rojak tango graduate apprentice roni BA BCom BSc BBA roni bagai 9000 tei trade apprentice roni bagai 1 year ITI roni bagai 7700 2 years ITI roni bagai 8050 rupees tai diploma apprentice roni bagai diploma qualification tai 8000 stipend tai obuni ulo sang nailai to friends fighting ke sang online application form nailai ira jak tongo ABC khagjak tongo 1/2 hinke e website ro habina apply ma khainai trace number tei trace number jak tongo 3 ni sini 20 rangke e website ro habina apply ma khainai tei jak tongo 21 ni sini 27 hinke e website ro habina online application form ma khainai to friends online application ABC ni link no ang video ni description ro dinai tei noro oro habina apply khlai di to friends ira jak tongo important days jak tongo ira call for application nongkha 27 April 2022 ni simena ira opening of online application rojak 27 tarik April 2022 phurung 11 ta am ni simi tei last day rongkha ira 15 tarik May mase 2022 sarik ni 6 ta jorano tei result and selection ongkha 23 tarik May mase 2022 tarik jorano to friends obni lechong nailai work center ira jak tongo chini Tripura ni bagai Agartala state ko Tripura tera district wise khagjak tongo West Tripura North Tripura South Tripura Dolai Gumoti Khwai Sipaijala and Unakoti to friends tini bagai sakna je ONGC job ni notification o job narana ke norok education qualification match khlai tei apply khlai di tei obo hai katal job ni video naina bagai haste ni job channel subscribe khlai toni tei support khlai di tei video no paithak jora naina bagai hambai।